Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Bila esok datang kembali. Kanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu bersinar dan seperti dulu kala. Hello everybody. Tapi dia yes, kita mau ke tempat Bang Beben, oke? Yo, ada Bang Kenceng di sini, Bang Kenceng. Ada Bang Beben. Dari mana nih? Aman, Bang. Kita lagi ngopi di Sendja Kopi di Ulele, oke? Bang, letak Sendja Kopi nih Bang? Kalau sore di Ulele, kalau malam di samping Masjid Oman Lamprit. Oke, ada dengar kalau sore di Ulele, kalau malam di jangan lupa Sendja Kopi.